Bia Kamal Kanwar Online TV kajan gwasame mi jira mi jidit mi paiben kajan channel Nwar Online TV gore jejen bi subscribe ko bi rwani dialan konde banu kaya ka tungna ki tungne ne tinas ki tung nwari bi ka chwa jigi Kamal gore jin bi mi share notification bell bi je twan mi she kelut mi she twan ko rwani kona balat kare bi kan chwa shupka ji ka pet gwa dana pai ka berech alet kajan gwasame bana ko raja dan en bukon lat kajan gwasame rewi ka so Sudan Quran Cave Juba University ala vice chancellor ne John Akec chela do balad bajapal muete cha yo tala kam ka ka pai muete cha kungun Professor John Akec jaramdan la vice chancellor kiramdan la Quran roda rewi ka so Sudan kiramdan la Quran University of Juba chela do mi wete cha yo ka cha kungun ke yo university wete cha ngun kuma an baroda mat use ke ngwantin te wichar tin gwal ke yo wichar tin talat ko mi chi kuma che yo tin kontin de kamne mi che kungun chalaro kan yo don kona la ngun ke yo shop ke kini te jan kini to kurbaro wide kinde jan baro akala mon kamo ke la kam ke university alo chere ke yoru shop ke kudam badak wide jan de wide badak dollar mo te cha ka yorpin ke ngoda kan changa jan dar bakel kan na ben changa dar bakel ka paingwan ron kindar jan dar diok an balad bejapal ka bawu wichar ka kel ka ngwane tin content lat wichar bara jiglo tele lat na me micha lat ka Twitter ka jan Sunday ame ka chanka di ka pay ngwaron kinda ndaru diok chala do ci university mentre wiki Juba ke Juba University ci kan laro bene me ko bene lat pin me ken ka kwakten kon ngi ken ka ke tin ngi ken gadur gore ke mu te cha yo ken cha ga yorpin name shukan lado enron chiname batok ka chanka wel ka paingwan mu te chi kume te yoko yo pen daro te dera ngun mu te cha ga yorpin baka lat baka japal name mis cholat ke shwala rai Juba University kana me chwaje to balaw chere ka warning ko de lado mo de jala let ka changa bakel ka paingwan ron kinda ndaro diok ci president Salva Kiir na jogo ci minister finance ci jogo pay you pen daro paira kana pay diok kama ke ne di altin ta ka public university ka yoro kon la kam ga ke kin kwa ga pay ka ke tin yorka ke gwada dan ngi ketin shwa ngoda me shwa jongun en wale she Professor John Akec maram la vice chancellor ka University of Juba chalaro en balad beja pel ka baro ma wi char ke ngene kel mu te cha yo pen dang ro ten cha lar e ba ngun we te cha ka ngun baro do watch she Professor John Akec ran mi shena ma chala do jane be jen che belongot ala kor ka university baro do mat kel ke ngene ten wi char bote kel ke ko janto che lada che talot chera karam ti wichar shamishna machalat re wich ka South Sudan jaram dan la vice chancellor man la kwer ka Juba University ke jan shangan wala neme mi jiram jidide jan channel gore jin bi jagor ko bi roine ko ken bi keling biate kamal